Febian Adit jagi kepureng ya. Nggih di Kedayu. Iya, nanti kan kapan mana-mana kepuri. Jadi dados. Nggih dados. Aduh, tentu jenis apa sih kali ya? Nana jatuh. Om sukses tuh hampir telat nih ke. Dia terus nanti mereka ini dulu. Nggih, santukan samian sampun pada mapundu. Ngiring ngamiti rapat. Sadurung nih titiang matur Om Swastiastu. Om Swastiastu. Puji syukur titiang aturang majar ide sanyo widuase. Duaning sakaning pawascen ide iraga presiden mapupul iriki. Yang pinake ketua STT Satgita ngaturang semaning manah majar ring Paris weton sane dane sampun presiden rawuh ring acara puniki. Tiang raris ngaturang tipal-tipal tiange mangde dani sareng sami mapinah-pinah napi sani jagi kelasnaya ring tanggal 17 Agustus antuk kedua panitia dayu inggih durusan. Ainggih suksema Gus Febian untuk galas sane kepai cering pedewekan titiang. Titiang pinake ketua panitia kegiatan pacang menengayang latar belakang kegiatan dumun. Latar belakang 17 Agustus inggih punika rahina bersejarah bangsa Indonesia sani nyambram tanggal punika. Rakyat Indonesia ngelingin rahina kemerdekaan. Rasa tresna ring panegara nadosang iraga manusia sani medue rasa nasionalisme miwah rasa tresna ring panegara. Antuk punika STT Satgita memperkanti ngewentenang pecantokan, pembersihan, miwah donor darah antuk mikelingin rahina kemerdekaan RI ke-78 antuk tema terus maju untuk Indonesia maju. Tetujuan saking kegiatan puniki sanika pertama ngundang samian krama mangde eling ring jasa para pahlawan. Kaping kali ngajegang palemahan. Kaping 3 ngelimbakang semangat sportivitas sajeroning melomba. Kaping 4 ngincening transfusi darah. Kaping 4 ngelimbagang semangat para pemuda-pemudi ring desa. Ngiring durus lanturang ring acara punika. Sadeka pertama ring tanggal 16 Agustus jam 7 semang titiang sarang sami ngelaksanayan kegiatan pembersihan ring wewidangan desa. Sesampun punika ring jam 2 ngantos jam 5 sanje titiang sarang sami ngemargiang kegiatan donor darah ring Bali Banjar Desa antuk pemilat sani mayuse pitulas tiban. Sani kaping 2 ring tanggal 17 Agustus punika wantah puncak acara. Iriki iraga jagi ngelaksanayan lomba. Minap wenten timpal-timpal tiange sani jagi ngicen tiang masukan indik kecantokan sani jagi kelaksanayang. Sapunapi ini lomba layang-layang na yuk. Aki ada kesal samian dan layangan. Lomba panjat pinang masih. Jika rasayang tiang lomba sani kap tiang oleh akeh ramaning yang wenten 17 Agustusan. Titiang taler madue usulan. Antuk ali-alite sampunapi yening wenten lomba lari karung. Matur semua untuk masukannya titiang nampi mekesami. Punika mawinan ring tanggal 17 Agustus wenten 3 lomba inggih punika pertama lomba layang-layang, kaping 2 lomba lari karung, kaping 3 lomba panjat pinang. Pecantokan punika kelaksanaan saking jam siki ngantos jam 6 saji. Inggih untuk kesimpulan durusan. Inggih kesimpulan saking sangkep niki inggih punika kegiatan perayaan hari 17 Agustus 2023 yang ke-78 Indonesia Merdeka. Wenten makudang kegiatan sani kelaksanaan selami 2 hari. Inggih punika ngawit saking tanggal 16 Agustus jam 7 semeng melaksanakan pembersihan desa sareng masyarakat lan jam 2 kantos jam 5 sore. Kegiatan donor darah ring Bali Banjar Desa
Karis ring tanggal 17 Agustus acara puncak ring jam 1 kantos jam 6 sanje wenten 3 lomba inggih punika layang-layang, tarik karung miwah panjat pinang. Wenten pitaken utawi masukan malih. Dan Inggih punika sane mabuat pisan. Mangde irage sareng sami praside masikian. Tiang ngabdiang mangde STT Satgite tetep aktif lang dados ngerande depan antuk masyarakat. Inggih menawi sampun usan sangkepang sane mangkin. Yening wenten pengraos titiang sareng dayu sane wenten becik ring manah idedani titiang nunas sinampure. Inggih tiang puput antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih tiang Gus Febian dados Ketua STT Satgite. Inggih Titiang Dayu dados Ketua Panitia STT Satgite. Titiang Aditya dados Sekretaris STT Satgite. Titiang Dwi, Tiang Puji, Tiang Fitri, iragi dados anggota STT Satgite. STT Satgite Matur matur suksema.